noneho ni umukara ariko atari umukara kandi ni umukara ushushutse neza ariko ni umukara ariko utari umukara kandi umukara ushushutse ni kakono uvuga numva ni umukara wagize wacyuye njyewe ndi en couple inzi yuko ubukwe buzoba Samedi mwitegura ubukwe bw'Amacara araje abatemo umupianiste mukuru mwakunze cyane araje abaye mwaramutse abakunzi bacu mumeze gute mumeze neza twongeye kubaha karibu nimwegere wowe umaze iminsi utadukurikirana ngahe ngwe n'ibintu byabaye byiza kandi tunabashimira cyane kuri support yanyu mwarakoze cyane kandi munakomeza ntimuhagarike imbere ni heza wowe utameze neza ni wihangane kandi nawe umeze neza shima Imana wongere unasenge imbere ya kamera twazanye umusitare umukire umuhanzi urenze jewe ntabwo nubashe kumuvuga reka iwabibwire bibwire ku mazina banita Amacara ibyo ni by'abantu basanzwe bazi cyane vuga cyane nari mvuze ngo ku mazina banita Amacara ibyo ni by'abantu basanzwe bazi irindi nyine ritazwi cyane ni bonke ubwo ni bonke Macara bonke uravuze ngo bakwita Amacara ariko kubyo bazi bonke bazi Macara none Macara ni iki Macara bisobanura bose cyangwa se nyine umukire ndumva nabitoye Macara dusanzwe tukuzi ariko dukeneye kukumenya birenzeho mbere yuko dutangira uraberewe umeze neza Macara ukora iki yewe mu buzima busanzwe cyangwa se mu buzima busanzwe ndiga ariko apana n'amashuri asanzwe hariho ibindi bintu nyine niga bitandukanye n'ibyo abandi baza biga ni nk'ibihe wiga abandi bataza biga izo niga iryo ni ibanga ryanje ibanga ryawe Macara urazi ko hano hanze uramenyekanye cyane kandi urazwi nawe urabyizera kandi urabishigikiye ko uzwi hariho abanzi hariho n'abatanzi hariho abakuzi abo bakuzi bakumenye kuki noneho abanzi cyane ni abakristo ubwo uri umukristo umufatika umukristo ukora iki jewe ndasenga urasenga nobwiriza noririmba ariko impano yanjye y'umwihariko nihariyeho ndi umucuranzi sawa mbere ya byose wavuze ngo uri umukristo usenga ariko uzi ko haba abakristo badasenga hariho abishushanya bishushanye gute hariho nyine abantu ubona bari mu itorero ariko intego yabo atari ugusenga Macara twebwe hano hanze tukuzi cyane ese ni umupianiste cyangwa keyboardiste waramenyekanye cyane kandi hano hanze urakunzwe niyo mpamvu tukuzanye hano cyane kubera ko ukunzwe sinzi impamvu nkunzwe ariko ni igihe nyine cy'umuntu ni igihe Imana ikintije amavuta y'igikundiro Macara gucuranga uri umucuranzi nibyo byaje gute kugira wisange mu bacuranzi kariyeri yo gucuranga ni urugendo rurerure sinokwama mpera azero ngo ngeraho ngeze gusa nyine impano y'umuntu abenshi baba barazivukanye ariko igihe cyabo cyo kumenyekana kitaragera urumva nyine nije mu itorero nk'ibisanzwe nk'abandi tangira korari nk'abandi uce nanjye sinamenye uko nabyisanzemo tu none ni gute ushobora kubyisangamo wamara nawe ntumenye ingene wabyisanzemo kurumva byumvikana
birumvikana ntabwo byumvikana kuko ikiri mu muntu Mm, igihe cyo kuja ahagaragara urumva cyari kitaragera nkija mu ikorari mm, cyangwa se nkija mu itorero. mm, Ariko noneho kubera yuko byari muri nje yo gucuranga eh, ari impano nyine yari imbamo, mm, urumva nageze mu itorero mbyisangamo sinamenya uko nanje natangiye gucuranga. Macara sandi cyane, ariko rero ikiruta byose kuri twe hanze turagukunda, Asante. urakunzwe na benshi kandi hariho benshi bagukeneye cyane, ariko muri aka kanya bakubonye. None se Macara, gucuranga wavuze ko wabyisanzemo, none se nibaze gucuranga piano, none se wisanze kuri piano wamubyisangamo, wamubona ko ubaye umucuranzi? Oya ye. Kandi ejo bundi ari umuntu twaganiriye uvuze ngo ukwemera ugukunda cyane kandi ahageze abikesha wewe. None kandi rero iwe ntiyavuze ko yabyisanzemo, iwe yavuze cyane yarabikoreye ariko agera ahari. None se wewe ni gute wabyisanzemo? Noneho kubikorera nta kundi ni ugusenga, kuko bino ni benshi twiganye, ni benshi abantu benshi baza biga gucuranga ariko ntibagere nk'aho ngeze kuko ntibiba ari ibyabo. Noneho njyewe nokubwira ngo ni amahirwe nagiriwe, ni amahirwe kuvuga ngo ngere aho ngeze. Sawa, ariko nibaze ko wizeho nawe kugira mbere yuko wavuze ngo gusenga nyine turabyumva, birafasha cyane, ariko mbere yo gusenga cyangwa se nyuma yo gusenga haba hariho iyindi ntambwe ugeraho. Iyo ntambwe kugira nyine nawe utangire, waratangiye nyine nawe wakoze ku piano utayizi, urabimenya. Nibaze byarakugoye cyangwa ntibyakugoye ku mpamvu z'amasengesho? Nimba hari ikintu kigoye ku isi ni ugutambamura intoki. Ni gute zakugoye kuzitambamura kandi usenga? Noneho Imana izifasha uwifashisha, sinokubwira ngo narabyutse gusa ndacuranga. Oya, hariho abagiye banigisha. Ubwo warifashije? Sawa. Macara, ninde basi ino ntambwe umucuranzi ubikesha kuba ukiri hano ugeze aha? Kuba ngeze aha ni benshi, ni benshi bagiye bamfasha muri kariyeri yanje, kubera yuko urebye njyewe ntabwo nagize amahirwe yo kubona umwarimu umwe ngo yamanigisha nyine birangire. Buri muntu yakaza agenda anyerekera gato gato bankonjoreraho. Uwo muntu nyine basi muri abo benshi ni abahe ubikesha? Abo mbikesha bo bazwi cyangwa se nyine nabo babirimo? Uwa mbere ni umuhungu bita Ndabarisha, uwo nyine ari Amerika. Twahorana mu ikanisa, twari tubana mu ikanisa. Ice iwagirirwa amahirwe nyine yahindurirwa ubuzima aje hanze. Ariko uwo niwe wabanje kuntambamura, buce hafatiraho undi ngo nibigirirango. Iwe yaraba hano i Bujumbura mu minsi nibwo yubatse arimuka. Buce we noneho nigishwa n'undi ngo ni Ruterera. Nibaze yuko abenshi bamuzi. Ruterera ko tumuzi ko ari umuhanga? Ni umuhanga cyane pe, umuhanga cyane. Urumva ubumenyi bw'indirimbo cyane cyane niwe wabumpaye. Ndabarisha aho uri, bigirirango aho uri, turakuramukije. Ariko cyane cyane uwo mugabo Ruterera turamuzi. None se Ruterera niki mu buzima bwawe? Ruterera ni role model, akongera akaba ni mukuru wanje. Mukuru wawe gute? Urumva ni umuntu twonse ibere rimwe, turavukana. Muravukana neza by'ukuri? We amahoro. Mani ndi mu kiganiro. Ruterera nibaze ko azwi cyane henshi kuruta aho uzwi wewe. None nawe uramwemera? Birenze wa. Birenze. Aho ari turamuramukije cyane Maître wa Macara. Aho uri warakoze kabisa, waduhaye umusore ushoboye.
none macara none gucuranga uri proud yabyo uzi ugenda ahantu ukavuga ndi fier kuba ndi umucuranzi cyangwa uzi ubyicuza cyane pendi fier nabyo aha kuko bifite icyo byanyunguye bifite icyo byangejejeho urabikunda birenze urugero asante cyane macara hariho abaririmbyi benshi tuzi hano wacurangiye ndetse n'abayumbe tugende kuri buke buke ni abahe bayumbe uzi ucurangira ukumva ko nawe wishimye kuba nyine bikagutera shema yo kuba uwo uriwe njye nta muyumbe n'umwe utaza ncurangira ngo numve yuko ntewe ishema nabyo kuko bose na bose baza bamfasha iyo bancuranga nyine batamba biba bingaragariza yuko banshigikiye kandi bose muri abo bayumbe nyine batamba nyine bakakwishimira n'uwe muyumbe basi nabaye bayumbe ucurangira ukumva ko wishimye njyewe nishimye basi ukumva ko murajana nta n'umwe tutatujana hari abo mutaza mujana none se utoye umuntu wo muri quartier uri aho nyine basi tuvuge igishagashaga urashobora kugicurangira mukajana cyane cyane pe iyo simba nitaye ku byarimo nje mba nitaye kuri kariyere yanje sawa macara basi nabaye bacuranzi nyine abanana bayumbe hano hari abayumbe benshi tuzi kandi dukunda none nabahe basi nawe nyine uvuze basi nko kuri afishe bakavuga bakagushira kuri afishe bakagushira wowe na nyanaka ukumva uri fresh nabahe njyewe gusa ngapfa kuba ndi kuri afishe njyewe ndamaze njyewe ubwanjye ndihagije sawa basi nabahe bayumbe wifuza kuzacurangira nyine wifuza ko muzahagarara kuri stage imwe ukabacurangira kuri stage imwe hano ku isi ntawe nibaze kuzocurangira Daniel bazavuga ajya ndirimbo ya Mose na nani uzoducurangira mu ijuru nibaze ko ari wewe ariko umuntu yogira ayo mahirwe babaye wa mbere ku isi none nkubaze none macara none bazi baza bavuga mu ijoro ngo hazacurangwa ngo Yesu nawe azicurangira basi tuvuge muri stage y'abantu benshi muri sale nini irimo abantu benshi ibihangange basi abantu bazwi cyane barashobora kugushira kuri stage ugahagarara ukabacurangira nta soni jewe nta soni zo gukorera Imana mfite nzi yuko ari igikorwa cyerekeye Imana gusa nta soni nagira nta n'ubwoba ewana kuraje cyane macara basi nabahe baririmbyi uzi ucurangira basi ukumva ko murajana abaririmbyi jewe abaririmbyi bose agapfa kuririmba gusa example umwe muri bo mubukunda nkunda sinza ndobanura abaririmbyi agapfa kuba ari umuririmbyi uramye Imana wavuze wemera bari abacuranzi wavuze bari wemera wabavuze abacuranzi bariya mbemera kubera ko bakwigishije bariya ni nk'abavyeyi none wewe abacuranzi konzi ko hari abacuranzi benshi bemera none wewe kuko utemera abanyu abacu nta mucuranzi n'umwe ntemera sivyo gusa impamvu bariya nabavuze nuko ari bo bantojeje aho ngeze ibyo nzi ubumenyi mfite nibo babumpaye muri make bampaye bamwe rero mu bacuranzi rero mukorana nabahe wemera nyine basi mu gihe basi nyine muri kumwe simvuze wavuze bose urabemera ndabyumva ariko ari igihe uba uhari ariko mu ntebe nibaze ko piano itazije abantu batatu hazahaje umwe none mu gihe nyine uri hamwe basi uhamaze umwanya ukabona mugenzi wawe ukamuha nabahe nyine iyo shitse nyine uzamuvuga hano hantu nubwo umwanya umbana muke ndamuha kubw'amavuta yiwe icyo kibazo kiragoye nta mucuranzi ntaza mpa piano sawa kandi ntawe ntoyiha tawutoye rero ga muri abo tokwima ni bande wumve gusa ngo abacuranzi ba hano bose ibujumbura tawe ntoha piano azi kucuranga umva wewe ababujumbura ni wowe abandi tiboba nabandi noba ariko abonzi nabino nabino cyane nibo nkaho byakugoye sawa macara turacyari mu ikanisa
uri umucuranzi Eh. none uri umucuranzi usenga cyangwa uri umucuranzi ucuranga byose ndabikora. urabikora byose ubwo uri umucuranzi usenga unacuranga ariko Byose birashoboka ko haba umucuranzi ucuranga adasenga cyane bibaho. bibaho Bibaho. cyangwa babaho Bariho si umwe si babiri bariho. ariko uzi ko badahari Aya barahari. bahari none niki kibatera ibo kubaho bacuranga badasenga Buri muntu agira inzira yahisemo kandi kuvuga ngo umenye piano siko gukizwa sibwo bukristo. Buri muntu nyine afite uko yagiye aregwa nuko yagiye abaho. Noneho hariho bamwe binjiye muri make, hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo hariho bamwe binjiye rwihishwa, batwinjiriye rwihishwa. vuga cyane. Urumva hariho bamwe binjiye mu itorero bataje gusenga, bafite ibindi bakurikiye by'inyungu zabo. None se Macara sawa, none basabo badasenga ariko bacuranga niki wababwira? Nobanurira nyine guhindura systeme kugira ngo imbuto bera zihesha abandi guhinduka. Bahinduke, nimba badasenga basenge cyane bakabije, n'abajya basenga buke bongereho. Sawa, ahari ko murumva wowe ucuranga udasenga uragoranye mu materaniro, genda usenge, kandi wowe udasenga ni wowe uzuyimana agatuti. Niba usanga nyine bagorana cyane. Sawa Macara, tukiri mu ikanisa tutarahava hari amakuru twumva, ariko titumva turanabyibonera ko kenshi abapiyaniste cyane cyane mwebwe abacuranzi, kubera iki mudatanga amasadaka? Amasadaka ayanjye nzanitanga noramuka ndafite nyine ubwo bushobozi, kuko buri gihe umuntu ntazagira amarongo. Birumvikana. None kubera iki bamwe muri mwe benshi badatanga amasadaka? Bibaho, hari igihe umuntu noneho twebwe impamvu bazasa nk'aho batuziritse ni cya gihe baje gutanga isadaka, ugasanga twebwe nicyo gihe batubwiye ngo ducurange kugira ngo abandi batange isadaka. None se mu gihe bamaze gutanga amasadaka wowe ntiwohava basi mu gihe basi ijambo riri ko rivugwa cyangwa indirimbo tiwogenda nawe ugatanga isadaka? Za ndirimbo rero nitwe tuba tuzicuranga. None amateraniro agitangira kugeza asoje nta mwanya uhari, umwanya umucuranzi atahaje? Urahari. Kubera ko muri wa mwanya mutotanga amasadaka? Mu itorero buri gikorwa kiba kigabuye. Noneho iyo ugiye gutanga isadaka igihe kitaragera abantu babifata nabi nk'aho ari ukwiyerekana. None kubera ko utofata isadaka basi tuvuge basi ko tuwe ukayiheza mugenzi wawe akayitanga? None se ntiwumva uko bibaye ya mugenzi wawe? Oya, none guha umuntu agutangira isadaka umugisha uja kuri we? Ewe, noneho niko ndumva bidabihuza. Noneho ukuboko kwa mugenzi wanje niko kurambutse utanze isadaka, unanje ukwanje kwarambutse kugira ngo uhe. Ukurumva ibibaye yandi icyo kibazo kiragoye, bisaba tikigoye nyawuge kibasigurira neza. Aho yagisaba gutekereza cyane. Basi tuvuge njewe simfite umwete wo kuja imbere, koze mu mupfuko nguhaye isadaka yanjye, ugiye nawe gutanga, fata ugende untangira isadaka. Wamugisha Imana itanga irawuha njewe wakuye mu mupfuko nguha cyangwa iraheza uwagiye gutanga? Sinzi, kuko twembi hari intambwe tuba twateye. Wowe uteye intambwe yo gukura ifaranga mu mupfuko urazimpa nonje kuzitanga, suko nanje nteye intambwe none njewe ndahagurutse ndagiye ntanze sadaka mu giseke. Noneho sinzi umugisha nimba bari uwacu twembi nimba bari uwawe wenyine, aho kabazo nako gutekerezaho kwanza. Hari ijambo basa bavuga muri Bibiliya ngo bamwe bazobera ibirara abandi. Urumva rero wagutangira isadaka abakubereye ikiraro? Ni nkako biba bigaragaye. Ayahe muza mutanga isadaka nyabona mwaradukwaje. Turatuyitanga. Wowe uzuyitanga? Uzuyitanga ariko tibaza bayitanga. Nzangerageza uko nshoboye. Wumvishije iryo jambo? Uzuyitanga ariko tibaza bayitanga. Okay, nawe Bibiliya iravuga ngo buri vi rizipfukamira. Wowe mucuranzi utagitanga isadaka ngo nukubera uri kuri piano, wewe nyine wowe tuza tukubona amaso tuzaduhanga wewe, genda nawe utanga isadaka nyabona. Yesubireho Macara.
tugume mu ikanisa cyangwa dusohoke? aho ushaka. Sawa, reka tube dusohotseho bukeya twinjire mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe uriki? Mu buzima busanzwe nyuma yo gucuranga urinde? njyewe nyuma ya Dr Macyara pianiste urinde? ndinde gerageza kuvuga cyane. mu buzima busanzwe urebye nta kandi kazi gahambaye ngira. nta kandi ariko basi nta kandi kazi gahambaye ngira, ndi umuntu usanzwe. Sawa, gucuranga ni impano yawe? Gucuranga ni impano yanjye. None nyuma yo gucuranga nta yindi impano ugira? jewe ayahe tayo nogerageza kuririmba, nubwiriza ariko si ibyanje. ni ukwinjira ni ukwinjira abandi. hari umuntu ejo bundi twaganiriye nawe, ni umupiyaniste, yaravuze ngo apare yo gucuranga ngo azarya. none kujya n'impano? sinzi nimba ari impano ariko ntawe utazurya. ntawe utazurya. warya cyane, warya buke, twese tuzaturya. ndabyumva. Macyara, none se Macyara turakubona hano kuri kamera, uri umugabo, uri umujene, urinde? njyewe njye ndacyari umujene. uracyari umujene? ubwo nturi umugabo? sawa. mu bujene harimo kategori nka zingahe? hari umujene uba uri single, uba uri en couple, ugira crush, cyangwa se nyine ni kuko uri mu yihe kalite? jewe niye kategori two gusangamo? njyewe ndi en couple. uri umwe mu bafite abantu bifurizwa ijoro ryiza? twese tuba tubyifuriza. sawa. ubwo ufite umukunzi? Macyara, ufite umukunzi, ubwo uri en couple, kuragana mu ntambwe yo kuba umugabo? hari uwo nyine tuba tubiganira. mubijemo cyangwa muracyari mu gakino? urumva ko turabiganira ibyo kubaga umugabo bisaba inzira ndende n'urugendo rutoroshe. ubwo ko muratangira buke buke kugira mugere aho mukeneye kugera? ni buke buke. sawa. uri en couple n'umukunzi wawe, nibaze ko mukundanye. turakundanye dukundanye, ariko kandi icyo tugisimba. kandi hariho no gukina. tugisimba ko ndabona abantu bagize amatsiko ntawe tuvuga. sawa, titumuvuga mu izina ariko ntacyo nituja kumara nyuma aramuvuga. aramuvuga. sawa. Macyara, none se kubera ko uri en couple kandi ukiri umujene? noneho urebye sinokubwira ngo biterwa n'impamvu. urukundo rwarakurenze muri make? oyaye ntabwo ari urukundo. noneho buri muntu azabaho arateguye ejo hazaza, nubwo tutazi ayo buzocana ejo, ariko umuntu azategura, azayicara ahategura. none se ko tuzi hari abajene benshi bicaye batabifite? abo sinzi impamvu batayifite. sinzi impamvu batayifite kabisa, ariko nabo sawa cyane. vuba cyane bijamo. pianiste Macyara arabatamaga save the date k'ubwenge, nibyo? jewe ntawamenya. ariko nibaze ko nawe ubukwe tubwitegeye vuba burashobora kuba na samedi. ubukwe icyo nzi yo gusa buzoba samedi. nyuma y'icyo ngicyo nta kindi nzi yuko ubukwe buzoba samedi. samedi mwitegura ubukwe bwa Macyara. araje abatemo umupianiste mukuru mwakunze cyane, araje abahe aho Macyara. we nuko ndumva nyine ufite intego, ufite aho ugana muri urwo rukundo rwawe, ariko urabizi ko hariho abantu benshi bakunze cyangwa bakundwa cyangwa bakundanye ariko badafite iyo ntego yo gushaka. hariho abakundanye nyine bene bino z'uburara. bene ubuhe burara? abantu ubu ngubu nyine abenshi babaye ibirara. sawa. nk'aba bandi
wowe mu bantu uri kudukorokerana genda nyabuna ubiseriye nka Macyara nawe ugende ufate irembo cyangwa se upanga ubukwe nawe samedi ya Macyara. Turetse kwanza muri ubusanzwe by'amakouple, reka twinjire muri Kongo. Wabaye muri Kongo? Muri Kongo nahabaye nkiri muto. Ukiri muto, ariko nibaze ko uri uwayo. Ndi umukongomani. Sawa. Kwanza dusubiye n'inyuma, si twakubajije uriwe Macyara, kandi nakubajije urinde ariko tubivuga. Uriki urinde no urumuki. Hariho ibintu byo kwibwirana by'imico yacu, kubera ko hano tudakurikiranwa na bene wacu gusa. Biba ngombwa yuko umuntu nyine avuga bijya za necessaire. Iyo necessaire nyine yivuge urumva. Njewe ndi umukongomani. Umukongomani gute? Ndi umukongomani wavukiye Murenge. Murenge, sawa. Abakongomani ni benshi tuzi, ariko tituzi uwo ari we. Umukongomani uwuhe? Muri make Kongo ifite amoko menshi. Uri umwe mu bahe? Mu zo twize nza numva ngo habamo amoko nk'ibihumbi 4. Muri ibyo bihumbi 4 urumva njewe ndi umunyamurenge. Ndi umunyamurenge. Umunyamurenge ubivuze neza cyane. Hari uwo twaganira ejo bundi aravuga ngo ni umunyamurenge. Oya, iyo accent ayibamo. Wowe umunyamurenge? Ndi umunyamurenge. Sawa. Uri proud yo kuba umunyamurenge? Cyane pe. Asante cyane. None se Macyara, ubwo uri umunyamurenge wabaye umurenge? Jewe nabaye igihe gito, urumva twahunze mfite imyaka 7. Sawa. Macyara, reka tukubaze muri Kongo uziki? Muri Kongo nzi byinshi. Nzi byinshi. Nk'ibiki? Kubijanye n'iki? Muri ibyo nyine uzi by'umurenge bihaba? No gasino bivuga byose. Basi ni kuziki by'umurenge kiranga abanyamurenge? Abanyamurenge inka. Bagira inka nyinshi. Bagira inka kandi baranazikunda. No mu mico yabo usanga nyine ari inka gusa. Bazikunda mu buhe buryo? Ibo biragoye gusobanura. Biga cyane. Bazikunda umva nyuma y'umuntu bakunda inka. Nyuma y'umuntu oya, imbere na mbere bakunda Imana, n'ubwoko bukunda gusenga pe. Nyuma y'Imana n'umuntu bakunda inka. Akajaho inka. Sawa. Uzi inka? None nyuma y'inka ni keke nduzi kiba muri Kongo? Muri Kongo takitabaye. Ni iki basikiranga abanyamurenge? Icyahabuze gusa ni amahoro. Ni amahoro gusa yabuze. Amahoro gusa niyo yabuze. Sawa. None ni ikihe basikiranga uriwe ikikwemeza ko basi bakavuga ngo ni umunyamurenge? Abanyamurenge bagira inka nk'uko bivuze. Ni ikihe kindi nyuma y'inka? Nyuma y'inka izo ni backstage. Sawa. Hariho bimwe muri commentaire bazotubwira izo bindi biranga abanyamurenge babivuge nawe. Macyara, none ni iki uzi kunka? Kunka inka izivamwo ibiryo iki? Umutsima? Oya. Inka ivamwo ibintu byinshi ndetse urebye uvamo amafaranga. Inka no butunzi gusa muri make. Inka no butunzi bukomeye muri make. Sawa. None wavuze ngo ivamwo ibiryo byinshi nk'ibi? Inka bibiri. Inka ubwayo ni inyama. Ni inyama? Nubwo nyine twebwe iriya mu mico yacu kurya inka yawe zakaza bisone nabi. Ariko harimo inka zirimo ibyo kurya. Inka ni ibyo kurya. None ntacyo gusomeza inka ikamwa amata. Aho amase yayo agira akamaro. Nuko twavuye iriya twebwe tutarakamenya. Amase? Hariho abanani benshi bino mu mahanga batazi amase. Amase? Sinzi uko na abana bavukiye n'abanyamurenge baza amase bavuga ni Kristo umwana w'Imana. None ndamenya navuga gute? Ni umwanda mukuru w'inka. N'amazira ntoki y'inka. Nuko. Sawa? Uzotubwira icyo ari cyo? Sawa. Macyara. Karame. Muri Kongo ni he? Karame ni umugabo witaba Karame cyane n'umugore? Ntawe utakwitaba Karame. Nibyo? Sawa. Macyara. Inka
ngiye kukubaza ikintu nyine kijyanye n'icyo muri Kongo. Uzi ihene? ndayizi Sawa. Uzi inkoko? ndazizi. Sawa. Uvuge cyane. Ihene imwe amazi. Imbwa imwe amazi. aho Inka ikamwa iki? inka noneho inzu yuko imbwa izijaba imbwa ijaba amazi. Imbwa ijaba amazi. Ihene imwe amazi. Inka ikamwa iki? inka izishoka. inka izishoka amazi ntabwo izimwa amazi. umuntu niwe uzumwa amazi. Tubyumvise neza. Basi ihene imwe amazi. Inka ikamwa iki? inka numvisha aho hantegera. noneho inka ikamwa iki? ikamwa cyangwa navuze basi imbwa ijaba amazi. ihene imwa amazi. inka ikamwa iki? noneho ako kabazo harimo umutego. umbaze nimba urawufatwamo. ninka mvanja gufatwa. hariho ikamwa imwa. inka inywa iki cyangwa se inka ikamwa iki? inka ikamwa amata. Inka ikamwa amata? ikamwa amata. kandi ihene imwe amazi. inka nayo ikamwa amazi, ikamwa amata gute? inka iyo timwe amazi. inka izishoka. izishoka amazi. none ni gute ikamwa amata? inka izishoka amazi igakamwa amata. inka ikamwa amata? inka imwe amata gute? iziyakamwa. iziyakamwa? kandi navuze kumwe. oya ye muzatubwira muri komantere wowe wabyumvise. sawa macari. tukiri muri Kongo. muri Kongo haba ibintu byinshi biranga abanyamurenge. ibyo tuzi hariho uburere basi akarere gutya. hakabaho imigani, hakabamwo byinshi. umuco, ibiranga nyine. none ni kikuzi muri Kongo. muri Kongo ibyo se ndabizi. sawa wavuze imigani. sawa wavuze ku muco twawumaze. reka tuje ku migani. tubwira imigani ibiri yerekana abanyamurenge. imigani ibiri yo muri Kongo. hariho umwe bazaca bakavuga ngo urukira mukaso rugatwara nyoko cyangwa rugahitana. nuko byose babifata. uwo ni umwe. uwa kabiri kera nayibagiwe umusarire. kubera iki? nayibagiwe tumaze igihe kirekire. noneho muri Kongo abantu bakaza bicara mutaramye nko mu nzu nyine mu ijoro mugakirana imigani n'ibisakuzanywa. nabyo turabigeraho. naho iwacu byaranze. tubwire umugani. ni uwundi umwe usigaye nimara kubaza ibisakuzo. uwundi umwe baca umugani baravuga ngo ushaka inka ajyama nkazo. ushaka inka ajyama nkazo. ni gute wajyama nk'inka? ni gute wajyama? ni umugani sinzi guko usobanura ariko nuko bawuciye. sawa cyane ko ndumva ushoboye ibintu byo muri Kongo. aho twari mu migani. sawa turi mu migani. tuje mu bisakuzanya. tuje mu nani tukiri mu migani. haba ibisakuzanwa. ndaca igisakuzanwa ucike. tugerageze turebe nimba nkikibuka. sawa. sakwe ruzi. kaka na sogokuru baraye banigana. mana yanjye ndazibagiwe. ese babyita bate ibintu bakingishaga iruri. kaka na sogokuru baraye banigana. gice kirananiza. uvuga ngicyo urugi n'ikibando. sawa ikindi ari mu nzira ariko. sakwe ruzi.
sakwe ruze byakunaniye. fata rutenderi tuje imwonga. Icyo nacyo cyica. Cyice bazoca muri commentaire. Sakwe ruze jigi pa jigi ariko pe icyo nacyo kirananiye. vuga ngicyo muri commentaire nawe uzokitubwira. Basi njewe nkiri ikindi ariko ibisakuzanywa. Sawa, reka nkubaze basi ikindi. Reka nkubaze uturere tubiri two muri Kongo. Vuga tubiri. Vuga tubiri. Uturere. Uturere. Reka mperi iwacu gusa. Mvuga imihana cyangwa uturere. Noneho sinza nsobanukirwa imihana n'uturere. Ariko nzi yuko habaho akarere ko ku Ndondo, mu Minembwe, i Bubembe. Basi uturere Minembwe ibifite akarere, Ibibogobogo ifite uburere, Rurambo ifite uburere, Mibunda ifite uburere. Gawe vuga hamwe muri aho mvuga utwo mu Bibunda. Aho ushaka. Utwo mu Bibunda hariho ku Kabara. Harimo ba sinzi. Hariho ku Kabara ariko pe izo akabane iyo barumbajije basivye iwacu. Reka nkubaze basi gutsinda. Okay, aho ni sawa. Aho ndagufite. Ndaguheza example. Muri Kongo. Aho kuvuga abagabo bavuga abananda. Aho kuvuga abana bavuga ibibondo. Aho kuvuga inkoni bavuga inyitwazo. Aho kuvuga amata bavuga gute? Amata umwerera. Urabitoye. Aho uza amaganga. Amaganga ndayazi. Aho kuvuga amaganga bavuga amarezwa. Aho kuvuga inkima bavuga iki? Inkima. Icakirananiye. Sawa. Aho kuvuga izuba bavuga izuba. Nica nacyo muzatubwira muri commentaire. Bivuga ivyo bibiri. Sawa. Ndango turamaze. Tumaza turangiza. Hari akantu baza bavuga muri Kongo, hari indirimbo baza baririmba mu gihe baragiriye inka. Tubwira karirimbo kamwe. Aho ngaho uranteye sinaragiye. Uraririmba kamwe. Hari umwe ejo bundi twaganiriye ejo bundi bushize. Ndamubwira karirimbe yamavuga ngo bakaza baririmba ngo ngaho. Ayaye hariho indirimbo bakaza. Ariko harimo bakaza ngayo. Babashoye inka. Sawa, vuga nawe karirimbo kamwe. Ntazo sinzi indirimbo zo gusho sinaragiye. Sawa, tubwira amazina abiri y'inka. Amazina abiri y'inka habaho Kigondo. Negisa gute? Ikigondo ifite udukara n'umweru. Muri make nuko ntafoto ngo mbere ku rugero. Ifite imikara n'imyeru. Ni nyadukurere. Ayaye ni Kigondo. Nyatudondomori. Ayaye. Aho iyindi sa gute? Hakabaho ikirayi. Negisa gute? Ikirayi ibayi noneho ni umukara ariko atari umukara kandi ni umukara ushushutse neza ariko ni umukara ariko utari umukara kandi umukara ushushutse ni kakono uvuga. Numva ni umukara wagize wacyuye. Saa muzotugira muri commentaire guys. Mwakoze kudukurikirana muri abagabo cyane. Ukande subscribe wowe urangije ikiganiro. Macara ngahe babwire bazodukorera ibisabwa. Abagabo abazokurikirana kino kiganiro barabizi ibisabwa ni subscribe, j'aime na comments. Kwari imvugo zitandukanye. Nuko ni amashuri menshi. So guys, thanks son.